abantu bose bababajwe n'umukino wa Manchester United ndetse na Chelsea. Igihe cyose no mukino ubaye uza ari ibindi bintu. Manchester United sinzi ukuntu ibigenza, ariko Chelsea igiye gukinira Old Trafford buri gihe wagira ngo niba hazamo juju, niba hazamo ibiki ntago mbizi, ariko buri gihe uba ari umukino udashimishije, uba ari umukino abantu badavugaho bishimye pe. Ntago ngubu wenda uretse kuba Manchester United yabonye amanota 3, ariko ntago ari amanota umufana wa Manchester United yagenda hariya ngo avuge ngo twatsinze ikipe, ngo twabonye amanota 3, ngo turishimye, ngo ikipe yacu yagarutse. Wapi? Kuko iyo urebye kuri statistics z'umukino, ukuntu umukino wagenze, biragaragara ko Manchester United kubona ari amanota 3 ni ibintu byaje nk'impanuka, ni lucky win, ni insinzi y'amahirwe. Ntago ari ibintu Manchester United yakoreye. Bruno Fernandes igitego cye cyo ku munota wa 14, Casemiro igitego cye cyo ku munota 37 nibyo byahaye amanota 3 equipe ya Manchester United. N'umukino utaruryoshye amaso namba bitewe n'iki? Bitewe n'ikarita y'umutuku ya Robert Sanchez umuzamu ku munota wa 5, ndetse n'ikarita y'umutuku ya Casemiro ku munota wa 50. Mita ya mbere yararangiye, bongeyeho iminota 9 niba ntibeshye. Ku munota wa 50 nibwo Casemiro abonye ikarita y'umutuku kubera gukurura Santos wari umusimbuye, wagiyemo asimbuye Cole Palmer. N'umukino udafite statistique nziza, ugaragara nabi. Umukino waje kurangira Chelsea ifite possession ya 58 mu gihe Manchester United yari ifite 42. Enzo Maresca ibintu byose yabyangije pe. Enzo Maresca yafashe kipe arayishwanyaguza, arayishwambaguza. Man, nabonye nibwo bwa mbere nabonye umutoza umeze nk'umusazi. Ikarita imwe y'umutuku ituma ibintu byose wari wapanze bihinduka, ugafata abataka bawe bose ukabavanamo ku ikipe mbi ubizi neza ko idafite ubushobozi bwo kugutsinda nka Manchester United. Iyarekeramo Pedro Neto, akarekeramo Estevao, wenda reka tuvuge uvanyemo Estevao nibyo kugira ngo ubone uko usimbuza umunyezamu. None se abandi wabakuriyemo iki? Iyo barekeramo bari abantu bari barimo ntago bari kushobora kwirwanaho. Ndakurahiye nkubwije ukuri ko iyo ataza kuvanamo Cole Palmer na Pedro Neto, nukuri ntago Manchester United yari gutsinda Chelsea, never. Nubwo bari batuzuye, ntago Manchester United yari gutsinda Chelsea. Urumva byatumye Chelsea itabona uburyo bwo kwataka. Kandi Manchester United iyo bayataka bari kwitsinda. Nase wabonye mita ya kabiri ukuntu byagenze. Mita ya kabiri Manchester United yasubiye inyuma, biragaragara ko irushijwe imbaraga. Inyuma yuko nyine abakinyi bamaze kuba umubare ungana 10-10 bamaze gukuramo Casemiro, Manchester United yasubiye inyuma. Abo ngewe Bremen zose ndazishyira ku mutoza. Even nubwo Sanchez nibyo koko yakoze ikosa, abona carte rouge, ariko ntago ari we wenyine ubonye carte rouge. Abazamu benshi iyo bageze kuri iriya situation kenshi bari red card. Amahirwe menshi bari red card kabisa. Ariko n'aba defenseur nabo batabye mu nama Chelsea bari bahagaze nabi. None se wambwira ko aba defenseur bari hero kugeza aho iriya baro irenga bataka bose. Ariko nibyo njya mbwira abantu dukunda kurebana umupira, nababwira ataho kugira ngo uri umunyezamu match ku munota wa 5, aho kugira ngo ukore danger, ujye muri danger nk'iriye baguye carte rouge, byaruta bakagutsinda igitego pe. Kuko kuri ubu Manchester United ifite amanota 7, Chelsea ifite amanota 8, kandi ngo Chelsea ngo ni world champion. Noneho Manchester United ngo ni ikipe iri mu bihe bibi. None dore zinganya amanota, Chelsea irayirusha inota rimwe gusa. Ariko ntago Manchester United wayiha garanti yuko ikomeye cyangwa se yazutse. Wapi kabisa. Ruben Amorim yavuze ngo ni ikipe ngo ishobora gutsindwa na Grimps, ya kipe yabasezereye muri Carabao kuri penalty. Ariko ngo ni ikipe nanone ngo ifite ubushobozi bwo gutsindwa ari wese. Ntago ariko mbibona. Manchester United ntago ari ikipe ikomeye. Nibyo yatsinze Chelsea, ariko ni match yabaye mu buryo budasobanutse. Ni umukino wabaye uri controversial cyane, mu buryo budafite ikintu na kimwe. Mbese sinzi ukuntu abisobanura, nanjye ubu byanshanze. Uriya mukino kuvuga biragoye, kugira icyo uvugaho biragoye. Ni ibintu bitamenye ukuntu byabaye, ni ibintu byaje byitura ku bantu. Gusa ibintu Enzo Maresca yakoze uno munsi
biragayitse. Twese turabizi yuko defense ya Manchester United ntago yari ifite ubushobozi bwo guhangara attack ya Chelsea. Urumva Chelsea yabonye ikarita y'umutuku arangije ahita avanamo abataka batatu mu minota 21 abataka batatu bose babavuyemo. Nta wundi mukoce ku isi, nta wundi mu entraîneur ku isi, nta wundi mutoza ku isi ushobora gukora ibintu nka biriya. Uburyo bwiza bwo kudefanda murabizi ko ari ukwataka. Ibyo murabizi, twese turabizi, ni ibintu twumvikanaho. Uko wataka cyane niko equipe adversaire isubira inyuma kudefanda, ukayirusha imbaraga muri box yayo, none ufasha abataka bawe bose ubuvanyemo. Ni ibintu byumvikana, wenda vanamo Fofana, washoboraga kuvanamo Fofana ugasigarana abadefenseri batatu inyuma. Ubwo abadefenseri batatu inyuma ni James ndahita mubarira mu badefenseri b'inyuma. Urumva ni ibintu byumvikanaga. Pedro Neto kuri speed yiwe, ba Pedro babiri nibura bagasigara aribo bari kwataka. Nese iyo hasigara ba Pedro babiri bataka, Kole Palmer ari inyuma yabo, ndakurahiye nago Manchester United yari gutsinda Chelsea. Sinzi impamvu atatekereje ibyo bintu. Baba tipe bavanyemo hakiri kare. Manchester United yabonye amanota 3 y'ubuntu yiherewe n'umutoza wa Chelsea. Yabonye amanota 3 yiherewe n'umutoza wa Chelsea. Actually n'umukino nanze no kugira icyo nkuvugaho, ariko birangiye mvuze nanjye nzajya mvuga. Kole Palmer bamuvanyemo ahita yimanukira, yavuyemo arakaye cyane. Ariko mu kuvamo biragaragara nkaho Kole Palmer ari wasabye ko asimbuzwa, kubera ko yabonaga agiye kuvuna, ari kuvunika wenyine, abandi yabavanyemo asigaye ari wenyine. Aravuga ati rero it's better yuko nakiviramo hakiri kare. Kubwanye ngenda avuga ko Enzo Maresca rero watumye equipe ya Chelsea itakaza amanota. Ku ruhande rwa Manchester United nayo yabonye amanota y'ingenzi cyane, amanota y'ingenzi cyane, kuko iyo Manchester United idatsinda itabona no manota. Ndakurahiye ko Ruben Amorim yari kuba yicariye ishiga rishyushye, ariko biragaragara ko Enzo Maresca ntago ari umutoza uzatuma Chelsea ibona igikombe. Ntago ari umutoza Chelsea ikeneye kugira ngo itware igikombe, never. Ikindi Chelsea abadefenseri bayo, by'umwihariko uwitwa Tosin Adarabioyo, niwe mukinnyi mu Chelsea ifite kugeza isaha. Nta pasi atanga ngo igeraho ijya, ndeka da. Uribaza uno mugabo yageze muri Chelsea ati yaziye ubuntu, nibyo ndabyumva, yaziye ubuntu, ariko ntago ari ku rwego pe, ntago ari ku rwego rwo gukinira equipe nka Chelsea. Wapi aya ntago ari ku rwego. Reka ndekeraho ntarondogora rwose, reka ndekeraho ntarondogora rimwe ngatangira no gutukana. Reka ndekeraho.